best dong, gafaidi, sungbono sini risa baike, sungbono risa rewoi, sungborom khaleanung, angkoinai sini asano risa renani bagai. Abuni yagulo sobinor teo baike mementu abol yapanani bagai angkoinai. Sini retired Reverend Naito Sunga Darlong, President of KBC, Bonobang Buskamo, Finani Bagang Koine. Abono Yafanani Bagui, Sini local church the Deacon, Sini Taku Okra Dosomoni, Bono Koine, Bo Abono Fayu, Yafanani Bagui. Abaike Sungbonobo Rishariwe, Borom Khelenai. Abun yagulo tiar tongnai sini Reverend Laluai Sangga Dalong of KBC. Yes, ang bono koinai sini sarnobo bawa abono financing tung. Ampai sini kaitano Silver Silver Jubilee celebration notui sini Fatikcherra Baptist Church ini. Abono te sing haru sing ya kalau ini Faruk kabo kasih simbol apa koin ini, oh aja langsung sini Silver Jubilee kain ini bisnis ke sini koin ini, kosong terkena pijak tu, okok langsung simbol kain, sempini kain ini bisnis ke kain ini sing sasani bagai, bini sing sasani bagai, sing joro kain tham joro. Sini Faruknya karlainai, abang bagi ang osamungo fasa teratai follow ketani Mumbai,
ang osamno klayo kaitor offer piyokmani bisingti kayi kaitoni sakingani bagai o jotoni sako kaitor hamari klatu huni ang omo yakaro te yakor ang surinai kaitor nono hambai afa ini sing sasa osu carganami nubjabi tongo kai seman ka afa 97 nung o kami o nini o paino nini borok kaham nini kesrang borok o miyakti nim tubui o bahagi nafa mota songsaka amani logi kai to tini salo nini sing sasa ni bagai sing abono rik salai tongpok lai nini tai palai nini jorak kahaman kai to nono hambai o bahagi na kai to sing nini sing sasa ni bagai nini mongrop jana ni bagai jesing tau faru biya karnai apa nini thani na pur kai to o faru biya karmani bisinti nini mongrop jana bagai o kamyo nini kothma kaham tebo pijak mana ni bagai tai o amsai gana gai nini sing sasa tebo nukchak ni bagai nim jo ini saka kamare ke kai ini thani beba biya koro jisu nini mai surisu sing pal kheno ya kan lai no okay ang 1 2 3 gimana ya kita ready 1 2 3 Sago. Belum